Shubor nakaslem jong unongsan hima. Aseng samla jongga dorbar shnong mission compound hakakat pratarik ukala lingkot kalapin kut no yaka mission week 2000 kabalas dang nadu kakat laiterik ukala lingkot bat lapin kut no minta kakat pratarik ukala lingkot 2000 hakani kasni pinkut yakani ka mission week layadan lang da kilong kme kilong kpa ki samla ki hep ki barit haki baya shimminta haki jingele kai ba pero per baro shtayo hakani kasni UMLA ka 17th North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum uba longkum ukongsan bad uba pinchngan NCM UMDC kamau kharpin thor omkra kum usimbot kongsan hakani kasni ulayo ru ban ai jingerap kum shibenta ban ai mensim shaki ki arngut ki longkme ki balongkum ki asha bat aganwadi ki bashakri bat treshitom hapo shnong layo ru ban sam khusnam shaki hep ki barit ki bashim menta ha ka jingele kai ba pher ha ka ni katayo hashwa ban ya chakmat ya ka jingelang layo ka jingkren nau samla sandy o rumnong u president ka seng samla mission compound u balaya thu ya kalenti ya jongka seng samla shnong haba ai jingkren na kalyang usumbot kongsan uloong balalong shisha ka jingmentoy ka bakraw haba ki seng samla ki seng kentei banyano asinyang lang ringkat sha ka dorbar shnong haki bun benta ya ka baha kamiat jong ka imlang salang na kalyang o kongsan pat haba ai jingkren ha ka ni ka jingelang pinkut uloong ha ka bayade bat ka jingdan kam ka dorbar shnong uladep banle la ka jong ka kamram batru ya ka constituency barok ka way uloong ru baya ka scheme Onum pindan kam bakla bat haduk menta udai tang mau na pedengki MLA ubadan tang kawai kali bat kawai ka yang shangwai ula ai jing khublai ru ya ka seng samla bakani ka rukom le ka seng samla ka long ban kintu ya ki wei pat ki seng samla Push up a fancy dress. First prize, Alethea Romnong. First prize, Alethea Romnong. Prize, Deviyen Shudai. Boleh lah yang selain dengan ya. Tengah selain tu nak minat ni atau jendap pun ni. Thì họ khắp tập bên cái board ban kren ya pi kum ki sen sama ngilon sa tam khnya snem mo thang rakhi sa pusna ngaru ku boy na pragya mali ngan local mali jong constituency ka kula ba ngan don rekat pi ni pentulun ini pendep ya rakhi jong ki kamram kumlo ban peni tanat peni pu ya kan ga celebration ke jopi ma playa nanti gila pi pateng ye ke balas dam ki wei bat ngai kren bari badon bari sketri di sekretari jongka dawach no ye scheme kiba kada panai ada pendap jong kamram nai dapat ye kitu betul po message ye scheme bu ada we prengge mali badu matang ram tangkawi ke kali matang kawi ke yang shawai ndong kam ya mana tatien ri tang ki politics ki kitien politics mo ban pen thopria ka scheme no petong kampakla mas penchai kedar hapur kepada dei buat ke ngacuk pun pergi mau ni bagi ibu bilang propose nak yang ada personal po ka jingalam jing baca maka isi kepada baru ada pendaplut ada perlu soal standar approval buat yang konstitusi propose ini kan commission kan ini ka thong ko bang bu buat ande ada jong kamera di ngapan pa ku jing kemen ke jing sumu khatam kulish mun pi seng sama pile barkan ini ka jing kentu yaki wei pat ki seng sama ngamlun pangan ai yang special pangan Denmark special fund nak petai seng samai buat po konstituensi amar kami ingin mi syakmat kin involve di activities uper kumno balung balang ya ki kon samla banlat nak jingop bagi jing di bubun rokom kita ki jing di kerni ki basnio amang community bo ki samla kin di kalawai lada ki samla jong ni kawa present generation mata kita kiswai ki pang ki kro kila di paino ni sa partai tang po alai po lai san snem sa hu snem hangno pat ngen community dia ringa kentu bagi seng sama jong constituency brokoi ham tam pi seng sama jong do barchnom tu nang lum nang lak
คำตามอีกคนสำหรับกันนี่ก็ดีกว่ากับว่าตลาดเรื่องที่มันเดียวคนมาตั้งนี่ก็รีฮับเซ็นเตอร์ขนมเบียงตั้งเรื่องมากิจประชังจงกอมเป็นคนนู้นคนดูใจกิจสนิวกิจดีบวบรุกรมขนมเบียงนี่ได้กิจเทรนนำกิจงีหลังปาร์อดูกิเซงสำนักกิเซงลงkami kumju idor barsha per mangi kum kia mali MDC but kami kan long collective responsible kabang hapan shim lam kum koi gijik clear ban rating kong ya gijik sniu pada ban temlin ki kun samla makin involve makin pen kelamet hagi bubun ki benta ya dia kenang makin umkwa makin jong penyalek persya ino gijik sniu gijik pensoi ki bawan ban adat hagi jing gijong ki kumak ni ki por kia kabang lei sungai semua koordinat kaptam kilong yelong sem ki bambiang ka seneng krau ki bambiang ka yo ka kot ki hamare dan step ru namit la shugi ki khun la shupet ki himan la shupet ki marjan dei mar kadau la yo la ki ki jing sniu bupun ban wan ban yuroj ban wan ban penjot ban penprai kilong yelong sem ban ki imlang ka salam kani goi ka banta pa kundu ngila pan rating khom da bangi pelong ye ki activities na ka por kanom dei tang sisian sisnam Tingar makular balembaga skim ru ngin sai perkhat kham karpang kamade ya tanam tagi developmental activities ki bereki nala ki bereki footpath nri kham tam ki human resource development ka bodong kam na ka ji bi sama bi ki khun ki brang he ki brang san ken mau ka tim job play ka ken mau ba hoi ni don ka perti an per ken mau biang bangim dei pat jong ka perti namar ki don ki sama ko ong ba ka jingim bani ki jonga ngendi ngenbang kan pangimon ndong bala particular kadi ke jingi mujunga gelong try dal dia de mat khadau robun hakalai po lai san sau po snam kali pai no na extra partai to ngen kin mau mane peteng bijing duai kham tam e bani i ya bijing kala ani kari bai e bijungi bangi kum nong mi khbat ro ngen perkhat kham tam ki interest na ka banta ka imlak salam ndi nam tai la dia di embali ban ya witness lang ya kani ka mission week arjara pusan kadi si bentan nak benda ka tayo ban le komen kum ki kon samna apo ka mission compound kalau si ka jing mentoi ka ba krau ka jing don jong ka seng samla ki seng kan thai ban yan was nyang rang rengkat berkado barisnong hagibon ki bentan nam ta ka baha ka miat jong ka imlang ka salang dang mentan kadang wan big na polo akabangi pedlong ya kawai ka program kata ka bagyong empowerment of customary and traditional institutions ne kata ka bagyong ka dorbar ikhtiar paiba kabamud ban itu ya pikir pang lengba ki kendon an ki ba shai lagalong ya kiseng sama kiseng kentei ki dorbar snong dorbar dong hausnya madya khat san dam bakla ina persangkat bala bawandra ya katuka BAB village admission bill lapas ya ka hapo DC council session kajimut kalong banbu ya ka administration na kabantaki extip dorbar snong ki dorbar dong kumnu kintrei kam Terlihat tu ke feel no nak kadau bah gubernur ringkat ke state government ke Port Dr. Mukul M Sangma ada ke Bapak Syah Home Ministry Kamlong Kamshu. Tadi menakan ni ke Port Bengalong Deputy CM hak jingsian jarjar ngimong syu ke BAB ngasu ong no ke Ilaka Administration Amendment Bill. Tang bahapo ang itiap daga administration yung isnong iseng kentay bat iseng samla. Kendai kadi kadur jong ke BAB hi tang ba ngamjer kerteng ya ka daga village administration namar ka lalong kandidat ka jingwit office jong gubernur bat home ministry. Itiap no daga bawan ra ya ka amendment jong ka ilaka administration amendment bill ajaran pulai. Barga pas ngautenan kalong badaga bangile kumta. Nak bentaka dorbar snong, dorbar dong, seng kentai, seng sama administration. Kelarung hakini ki amendment jongi.
Bat gubernur mentan udang man penlong ban ai ke buram di gubernur ban nak benta kajing pengkuk bor biang yang i. Isudna bakaseng samnaru kelarung. Kaseng kentai ru kelarung. Ki rules and function. Jong kaseng kentai jong kaseng samla. Kai ka rules and function jong kador barsnong benyong ekstip dor barsnong. Ngis ngau sarong bang idwan ini ki institution ki jongi kepada ki customary practice traditional practice ki jongi ki ba mentang ila codify ban penlong anya ki kenang barada ka sengken thei ka trikam ni trikam kat kum ki kendon ain bala pen kubor yang i seng samlaru ni trikam kat kum ki kendon ain bala pen kubor yang i baru sigata dan ni trikam da kelima no don kanu kalos ka bakdeu ya PM mentalak do ko sibuk ni kasang samla mission compound kapala sime kani ka inisiatif na ka bentang ban penlong ya kani ka mission week arjara pusan nasutu bah kani ka mission week jongpi bon ki items ki ba jingla kai ki have operate ki sama ngai skam ki bedon ki bacop sedon bala baharu bleu nang ku ya pi dengan keren sibun ki AK andai tangga jus ngongo ya kasang samla mission compound pada pilang paro blokat subhayanga